नेपाल च्यानलले ज्याजो थुगु वाले स्वेत लचोना दिपी सकल सोकोमी भाजु मेजु पिन्द दुनुगुलन छे जोजलपा नापलसको स्याना जना जे सुशील प्रत्येक शनिबार भनिसिया 8 बजे वेगु ठुगु ज्याजो सँग जिमस वंगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि यात रिपोर्टे रुपे छिकबिनि गुयाने न्यवेचनागु ख तथिए थौया ठुगु ज्याजो सँग ठुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना वेगु दो दक्षिबले नापा हाइलाइट्स अथिदैगु मुमुख सोयादिस नेपाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ज्यापु महागुठी नेपाल एयरल जिल्ला समिति या पेकोगु जिल्ला सम्मेलन भरतपुरे क्रुज शिप या परीक्षण बन्दीपुरे निशुल्क आँखा शिविर भारतीय मेहालामी आशा पोस्ले नेपाल राष्ट्र बैंक व्यक्तिगत ऋण कडाई नियम हल सेल पे व सस्तो ढिलिया सेलिब्रेसन सूर्यग्रहण झिन्सोकोगु काठमाडौँ म्याराथन या च्याम्पियन कान्छीमाया पोजु झिन्सोकोगु दक्षिण एसियाली खेलकुद सागे पदक त्यागु पिङ गाथने पिन्त नगद पुरस्कार नेवा युट्युब या वार्षिक कुमारी पार्टी ज्याउला खेल व्यापार संघ या पेकोगु वार्षिक साधारण सभा भ्रमण वर्ष या आधिकारिक एयरलाइन्स टर्किश एयरलाइन्स रोट्र्याक क्लब या चिन्निकोगु जिल्ला सम्मेलन नेपाल भाषा या संखिपा छङ्गुजीको माया रत्न या शुभ मुहूर्त नेपाली युवा इन्जिनियर तेगु टोली डेकुगु विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री सार्वजनिक जुगुदो पेमो इन्जिनियर सहित नेमेसिया पुचलन यात्री डिजाइन स्टुडियो स्थापना याना मोटरसाइकल या नापाङ्गु परियोजना प्रोजेक्ट 0 या त सार्वजनिक यागु ख तो रिपोर्ट नेपाली युवा इन्जिनियर तेगु टोली देखुगु विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री सार्वजनिक जुगुदु पेमो इन्जिनियर सहित या नेमेसियागु टोली यात्री डिजाइन स्टुडियो स्थापना याना मोटरसाइकल या नापाङ्गु परियोजना प्रोजेक्ट 0 या त सार्वजनिक यागु ख थुकिया दक्क स्पेयर पार्ट्स नेपाली डिजाइन याना अमेरिका चाइना भारत व युरोपेली मुलुकिया थिथि कम्पनी नाप सहकारी याना निर्माण जुगु ख 60 दशक या क्याफे रेसर डिजाइन पाके प्रभावित थुगु मोटरसाइकल शहरी क्षेत्र व मोडर्न कनेक्टिभिटी या नीति तयार जुगु ख 30 किलोवाट ब्याट्री क्षमता दुगु मोटरसाइकल सिंगल चार्जे 230 किलोमिटर चले जुइगु कम्पनी या दाबी दु 40 हर्स पावर या शक्ति दुगु थुगु मोटरसाइकल या निर्माण नीति 2017 निसे रिसर्च या जान्याकुकु ख थुकी मेटल मजुसे कार्बन फाइबर छला आकर्षक रूप देगा तगुदु कम्पनी थुकी या मुधासा सार्वजनिक मयानी वंगु शनिबार ज्यापु महागुठी नेपाल एयरल जिल्ला समिति या पेकोगु जिल्ला सम्मेलन तजिको कोचाल महालक्ष्मी नगरपालिका या थसी जुगु ज्याजुले बृहत सांस्कृतिक र्याली न जुगु ख फै विषय छगु रिपोर्ट तयार नगु सोयारिस वंगु शनिबार ज्यापु महागुठी नेपाल एयरल जिल्ला समिति या पेकोगु जिल्ला सम्मेलन तजिक कोचाल महालक्ष्मी नगरपालिका या थसी जुगु उगु ज्याजुले बृहत सांस्कृतिक र्याली न जुगु ख थसिया थिथि त्वा जुया त ननी मुंगु ख र्याली आफला मनुतेस बोतिकागु ख धासा थिथि त्वाल बाजगज साहित्य र्याली जुगु ख र्याली कोचाका छगु जाझोया दथुई जाझोया उलेजा यागु ख भरतपुरे निर्माण ज्याचोंगु क्रुज शिप या परीक्षण यागुदो भ्रमण वर्ष 2020 या सुरुवात लिसे क्रुज शिप या त सञ्चालन यागु तयारी कथ नारायणी खुशी टेस्ट ड्राइभ यागु ख वंगु आइतबार क्रुज शिप सञ्चालन याना परीक्षण यागु ख चालक दलीय सदस्य नाप सञ्चालक पिन्स करिब 1.5 किलोमिटर यात्रा यागु ख छे विषय तका छगु रिपोर्ट तयार नगु सोयारिस भरतपुरे निर्माण ज्याचोंगु क्रुज शिप या परीक्षण यागुदु भ्रमण वर्ष 2020 या सुरुवात निसे क्रुज शिप या त सञ्चालन यागु तयारी कथ नारायणी खुशी टेस्ट ड्राइभ यागु ख वंगु आइतबार क्रुज शिप सञ्चालन याना परीक्षण यागु ख चालक दल या सदस्य नाप सञ्चालक करिब 1.5 किलोमिटर यात्रा यागु ख मिनी क्रुज शिप या टेस्ट ड्राइभ सफल जुगु सञ्चालक जानकारी बिउगु ख राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट थुगु शिप निर्माण याना चंगुदु नेपाल या नापाङ्गु जहाज कथा थुकिया चर्चा ज्याचंगुदु भरतपुर महानगरपालिका 16 स्थित काभ्रे घाटे निर्माण ज्याचंगु उगु क्रुजे निसा व निम मनुया क्षमता दु नर्वेजियन प्रविधि निर्माण जुगु उगु क्रुज शिप भारत या केरला या
प्राविधिक देश निर्माण यागु ख तनहु या बन्दीपुर लेकया दुर्गम थ्याया ठ्याउमथ्याउ न्यासम मिखाया बिरामी त सोनुयंक जुगु निशुल्क आँखा शिविर पाखे लाभान्वित जुगुदो छगु रिपोर्ट तनहु या बन्दीपुर आसपास दुर्गम थासे 500 मिखाया बिरामी त सोनुयंक जुगु निशुल्क मिखा शिविर पाखे लाभान्वित जुगुदो बन्दीपुर अस्पताल परिसरे पुस 2 गते निसी 5 गते तक जुगु उगु मिखा शिविरे बन्दीपुर गाउँपालिकाया नयन उद्घाटन याना दिगु ख परीक्षण क्रमे शल्यक्रिया यामापि बिरामी तेत नेगु व चनेगु व्यवस्था न यागु ख थुगु शिविर इनर व्हील क्लब अफ पातन्या गोसाले व नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरीय प्राविधिक गुहाली समाजसेवी मोती शान्ति साक्य संयोजने जुगु ख मिखाया समस्या दुपी दूर दराज गामे चोपी गरीब नाप ज्येष्ठ नागरिक पिन्त लक्षित याना जुगु थुगु शिविर लगभग न्यासम सेवाग्राही लाभान्वित जुगु दो अथेहे खुइमेसित मिखाया शल्यक्रिया वास वितरण नाप हाकुगु चस्मा निशुल्क वितरण यागु खसा पिमेसिया मिखाया समस्या दुपिन्त आँखा अस्पताल वना मिखा जाँच यागु सुझाव न बिउगु ख अथेहे करिब 60 वृद्ध या त उन्यागु तप्ली नाप नियम विद्यार्थी तेत स्टेशनरी सामग्री न वितरण यागु ख भारतीय मेहालामी आशा पोस्ले वंगु बुधबार नेपालले बोल साधना कला केन्द्र या निमन्त्रण वेक नेपाल वगु ख ठै विषय त कया छ रिपोर्ट तयार न दोसो यारिस पुस 9 साधना कला केन्द्र पुतली सडकिया निमन्त्रण भारतीय प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले बुधबार बनी नेपाल वगु ख त्रिभुवन विमानस्थले भोसले या त झाँकी नाप लस्कुस यागु ख विमानस्थले गायिका भोसले या त पञ्चकन्या लाते पाल्चाच्याका लस्कुस यागु ख भोसले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डार नाप नाप्लागु व रेडियो नेपाल वनिगु जाजो जुगु ख चेद दु मवेक नेपाले चोनेगु झोले पशुपतिनाथ लुम्बिनी पोखरा मुक्तिनाथे भ्रमण यागु जाजो दु वेकन अति कहे लोक वागु नेपाली मेतन हालात दिगु दु वेकन हालातगु मेतख माइती घर म प्यार बेची दिन्छु गैरी खेतको सिरै हान्यो मोहनी लाग्ला है झझलको लिएर आएछ सावन साउने झरीमा नयाँ नयाँ सजाउ है संसार के सोचे मैले किन बढ्दै छ ढुकढुकी मुटुको पहाडको माथि माथि तिम्रो मनमा लुकेको कुरा थे जागु लोकभागु मे हालादिया वेकन नेपाली संगीत क्षेत्र योगदान बिया दिगु दु बैंक नाप वित्तीय संस्था व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह याबले आम्दानी अधिकतम 50% रकम ऋण नाप ब्याज किस्ता थामे या मागु व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक यागुडो नुगु नियम कथा सुन व्यक्तिय आम्दानी मध्ये 50% रकम उम व्यक्ति कागु ऋण या सामा व ब्याज किस्ता थामे या माले ठै विषयको छ रिपोर्ट बैंक नाप वित्तीय संस्था व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह याबले आम्दानी अधिकतम 50% रकम या ऋण नाप ब्याज किस्ता थामे या मागु व्यवस्था राष्ट्रिय बैंक यागु दु जथाभावी व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह जुइगु व आम्दानी पुष्टि जुइगु कागजात तक उपलब्ध मयासे ऋण बिगु प्रवृत्ति बढेजिया वबले राष्ट्र बैंक थजागु नियम हगु ख नुगु नियम कथा सुन व्यक्तिया आम्दानी मध्ये 50% रकम उम व्यक्ति कागु ऋण या सावा व ब्याज किस्ता थामे यामाली गथेकी सुना ऋणिया मासिक 50,000 आम्दानी दुगु जुसा उकिया 50% अथैगु 25,000 बराबर या रकम सावा व ब्याज किस्ता फुलित गाक्को जग ऋण प्रवाह जुई थो अनुपात सोया अप जुइक ऋण प्रवाह जुगु लुतरहासा राष्ट्रिय बैंक सूक्ष्म निगरानी याई मौद्रिक नीति कथा थजागु अनुपात प्रचलने हेतेंगु ख पुस 8 निसे कार्यान्वयन जुइगु कथा राष्ट्रिय बैंक
बैंक्यात परिपत्र जारी यागु ख ऋण क्याबले ऋणीय आय स्रोत खुले जुगु प्रमाणित कागजात पेश यामागु नीति दु अथेहे आमदानीय स्रोते कर चुक्ता व दाखिला जुगु आवधिक कर्जा चुक्तिया प्रमाणपत्र पेश याथुङका वार्षिक आय आधारे थजागु सीमा कायम याना कर्जा बिग व्यवस्था यागु ख थो सीमा सोया आपा प्रवाह यागु लुतधासा 5% रकम कर्जा नोक्सान प्रावधान्य रूपे तेमाली नेपाल राष्ट्र बैंकिया अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्रालिया सेलपे सेवा नेपाल शीर्ष ई कमर्स प्लेटफर्म सस्तो डिल नापं वंगु क्रिसमस व नुगु दयात लक्षित याछि सेलिब्रेसन अफर नीति सहकारी आगुदो थै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदो सोयादिस नेपाल राष्ट्र बैंकिया अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्रालिया सेलपे सेवा नेपाल शीर्ष ई कमर्स प्लेटफर्म सस्तो डिल नापं वंगु क्रिसमस व नुगु दयात लक्षित यासे सेलिब्रेसन अफर या नीति सहकारी यागुदु थो अफर 24 डिसेम्बर 2019 निसे 2 जनवरी 2020 तक लागू जितेंगु ख क्रिसमस व न्यू इयर खुशियाली इनिगु नीति सेल पेन सस्तो डिल नाप सहकारी याना सेलिब्रेसन अफर हगु ख थुकी ग्राहक देश सस्तो डिल मार्फत नापा न्यागुहे सामान्य 40% डिस्काउंट सेल पे एप मालो एटली पोइन्ट्स या रुपे दै सस्तो दिले सेल पे मार्फत भुक्तानी याना डिस्काउंट क्यागु नीति सस्तो दिल मार्फत सामान्यले सेल पे या त भुक्तानी माध्यम रूप ले आदि फै वो पे नाउ ले ट्याप क्याना दिस थो अफर लाभ क्यागु नीति याक नहे थयागु मोबाइले सेल पे एप डाउनलोड याना थयागु बैंक खाता लिंक या फै सेल पे सेवा मोबाइल वो वेब एप्लिकेशन निगुहे माध्यम से उपयोग या फैगु अपुगु वो सुरक्षित सेवा ख ज्याजुले आरासा दिपाई इजुतेंगुरु थो बचागोगु दिपाली बाहाग्न ल्याउँदनिगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट छिकबिनि गुन्यानि न्याबेगु हेजी आरासा पल्ख ब्रेक थो बचागोगु दिपाली पा हाग्न छक लस्कु स्याना चुना छिकबिन सोया चुना दिगु थो ज्याजो ख थुगु वाले थौए थुगु ज्याजो स जिमस थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे छिकबिनि गुन्यानि न्याबे चुनागु ख वंगु पुस 9 गते बिहिबार पौष कृष्ण आमाय दिखुनु सुथे खनग्रास बच्ची टोपीगु सूर्य ग्रहण जुल ग्रहण सुथे सिया 8 बजे जुया 42 मिनेटे सुरु जुगु ख छ रिपोर्ट थोहे पुस 10 गते बिहिबार पौष शुक्ल कौशिया दि सुथे खण्डग्रास बच्ची टोपीगु सूर्य ग्रहण लागु ख ग्रहण सुथे सिया 8 बजे जुया 42 मिनेटे स्पर्श जुगु ख पश्चिम व नैऋत्य कोणिया बीच सुथे ग्रहण सुरु जुगु ख सुथे 10 बजे 1 मिनेट वंबले मध्य जुगु ग्रहण 11 बजे 31 मिनेट वंबले समाप्त जुगु ख पूर्व व आग्नेय कोणिया बीच ग्रहण समाप्त जुगु ख ग्रहण ल्यागु 4 प्रहर न्हवा हे अर्थात पुस 9 गते बहनी 8 बजे 42 मिनेट निसेहे मस्त वृद्ध व रोगी बाहेक पिन्त शास्त्रीय रूप भोजने निषेध जुगु ख ग्रहण इले दान श्राद्ध जप ध्यान साधना लगायत कर्म यागु शुभजुई धैगु शास्त्रीय मान्यता दु ग्रहण इले दीक्षा मन्त्र क्यागुना उत्तम मानिए नेपाल एपीएफ क्लब या कान्छीमाया कोजु काठमाडौँ म्याराथने ह्याट्रिक उपाधि ट्याकुगुडो शनिबार सुथे जुगु छिन्सोकोगु संस्करण या म्याराथने कान्छी 2 घण्टा 57 मिनेट 27 सेकेन्ड पार्यासे उपाधि ट्याकुगु ख थो रिपोर्ट नेपाल एपीएफ क्लब या कान्छीमाया कोजु काठमाडौँ म्याराथने ह्याट्रिक उपाधि ट्याकुगुडो शनिबार सुथे जुगु झिन्सोकोगु संस्करण या म्याराथने कान्छी 2 घण्टा 57 मिनेट 27 सेकेन्ड
पार्यासे ह्याट्रिक उपाधि त्याकुगु ख कास्या सरिता बासी 3 घण्टा 19 मिनेट 60 सेकेन्ड पार्यना ल्यु लागु ख दासा 3 घण्टा 47 मिनेट 45 सेकेन्ड निर्धारित दूरी पार्यासी निर्जला ताम्राकार लिया ल्यु लागु ख मिजा पाखे विभागीय त्रिभुवन आर्मिया नरेन्द्र सिंह रावल च्याम्पियन जुल ल्यु व लिया ल्यु न नेपाल आर्मी हे त्याकुगु ख प्रदेश नम्बर 3 या सरकार झिन्सोको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागे पदक त्याकोपी प्रदेश 3 दुनी लापी कासामी पिन्त नगद पुरस्कार बिगु जुगुदो मन्त्री परिषद सोमबार चोंगु बैठक सागे स्वर्ण पदक त्याको पिन्त 6 लाख रजत त्याको पिन्त नियदो व काशी त्याको पिन्त नि न्यादो नगद नाप सम्मान यागु निर्णय यागुदो प्रदेश सरकार बिगु नगद पुरस्कार पदक विजेता प्रदेश नम्बर 3 या कासामी पिन्त जक जुइगु ख यथनाता गुदो वंगु बुधबार ये छगु जाजो दथुई नेवा युट्युब या वार्षिक जाजो तजिक खना छगु रिपोर्ट नेवा युट्युब च्यानल दक्षि क्यंगु लस्टा वरिष्ठ फोटोग्राफर राजभाइ सुवाल्या मु पहास्वी बुधबार छगु जाजो जुल मिस नेपाल मेजु अनुष्का श्रेष्ठ या विशेष पहास्वी ये या नेपा बैंक्वेते उगु सम्मान जाजो जुगु ख एचन प्राली पाखे थुगु च्यानल न्याना व्याजंगु ख अतिहे थोहे युट्युब च्यानल या ब्यानर निर्माण यागु धो छदो रेखा क्युगु चिहा सकिपा धेदेबल्ला कास्या नाप्लागु लस्त्या उकिया निर्देशक कलाकार बाखा चोमी मे चोमी प्राविधिक पिन्त मु पहा व विशेष पहा पाके खाडा नेका हंगु ख उगु जाजोस था गणेश भजन खलया त आर्थिक गुहाली ललागु ख नेवा युट्युब या त पीस प्रधानजु 6 लाख या आर्थिक गुहालिया त जाजोले भाजु देवदास मानन्दर जुया त न दोसल्ला नेका हंगु ख थौ कुमारीपाटी जाउलेखेल व्यापार संज्ञा पेकोगु वार्षिक साधारण सभा कोचल ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयारी नगुदो सोयादिस थौ येले कुमारीपाटी जाउलेखेल व्यापार संज्ञा पेकोगु वार्षिक साधारण सभा तजिक कोचल नेवा भएछि जाउलेखेले जुगु उगु जाजो संज्ञा नाय पुष्परत्न साक्केया सभापति ते जुगु ख अतिहे उगु जाजो स ललितपुर जिल्ला या प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेजु मु पहा कथन झाया दिगु ख अतिहे थिथि मेमेपे व्यक्तित्व न पहा कथन झाया दिगु उगु जाजो कपिल साहिजु न्याका दिगु ख मु पहा कथन झाया दिम भगीरथ पाण्डेजु उलेज्या यनादिगु खसा पुष्परत्न साक्केजु सभा विसर्जन यनादिगु ख नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय निजी लगानी या विदेशी वायु सेवा कम्पनी टर्किश एयरलाइन्स या भ्रमण वर्ष या आधिकारिक एयरलाइन्स कोछुगुदो थो कम्पनी लिसे सचिवालय पुस 4 गते सम्झौता यागु ख विदेशी निजी कम्पनी या त थुजगु कथन पाला बिढुङ्गा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम असन्तुष्ट जुगु खनेदुगु ख निगम आधिकारिक एयरलाइन्स जुइत सरकारी न्यने इच्छा पंगु ख तर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम या त हेपे यासे विदेशी एयरलाइन्स लिसे सम्झौता यागु तका निगम असन्तुष्ट जुगु ख चालु आर्थिक द 2076-2077 या नापाङ्गु चौमासिक समीक्षा इले निगम संस्कृति पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई न्यने आधिकारिक एयरलाइन्स या नीति आशायानाको जानकारी यागु ख नेपाल एयरलाइन्स आ गुगु गन्तव्य सुनिग या त स्वाना चुङुदो निकट भविष्य चीन लिसे याना झिगु गन्तव्य स्वाई टर्किश एयरलाइन्स व भ्रमण वर्ष सचिवालय दथुई जुगु सम्झौता कथन नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय या अफिसियल एयरलाइन्स टर्किश एयरलाइन्स जुई सचिवालय बेलायत लिसे युरोप व अमेरिका सामान धुवानी या त टर्किश एयरलाइन्स छेलिगु जुगुदो अमेरिका व युरोपे जुइगु ट्राभल एन्ड टुर्स फेयर नेपाल भ्रमण वर्ष व टर्की एयरलाइन्स मंगा कथा प्रचार यही आ टर्की नेपाल भ्रमण वर्ष आधिकारिक एयरलाइन्स या रूप लोगो छेलेगु अधिकार कागुदो ठुकी सरकारी संस्थान या त सरकार हे व्यवस्था यागु अर्थ निगम या अधिकारी पिन्स कागुदो मुंगु शुक्रबार येला दरबार पार्टी भेनुई रोट्र्याक क्लब या चिन्निकोगु जिल्ला सम्मेलन या ज्याजोजुल छगु रिपोर्ट
वंगु शुक्रबार यलो दरबार पार्टी भेन्वी झिन्नी कगु रोड ट्र्याक जिल्ला सम्मेलन जुल निनु यंकन जुगु उगु ज्याजो शुक्रबार थौ शनिबार जुगु ख उगु ज्याजो दे या थिथि थासेपि रोटेरियन्स बिन्छ बोतिका गु ख थुगु ज्याजो रोड ट्र्याक जिल्ला कमिटी यागु ख धासा उगु ज्याजोले रोड ट्र्याक क्लब अफ बालाजु, रोड ट्र्याक क्लब अफ विराटनगर, रोड ट्र्याक क्लब अफ महाबौद्ध व रोड ट्र्याक क्लब अफ पाटन वेस्ट होस्ट यागु ख देया थिथि थासे चोपी रोड ट्र्याक टर्स्ट दक्को छथ्या मुना हनेगु व रोड ट्र्याक क्रान्तिया आज तया थुगु ज्याजो जुगु ख धासा रोड ट्र्याके छुचु गतिविधि जुयाचंगु सिके त थुगु ज्याजो या गोसा गोगु ख उगु ज्याजोले इन्भेस्टिङ इन युथिया विषय बस्रिन सहलह जुगु ख ज्याजोस थिथि पहा पिन झाए दिगु ख वंगु बिहिबार छगु ज्याजो या दथुई नेपाल भाषाया संकिपा छंगु जिगु माया रत्नया शुभ मुहूर्त जुल ट्रे विषय तकया छगु रिपोर्ट तयारी नगरु सोयारिस वंगु 10 गते बिहिबार सुखावती मल्टी प्रोडक्सन ने नेभया नेपाल भाषाया संकिपा छंगु जिगु माया रतन्या छगु ज्याजो या दथुई शुभ मुहूर्त यागु ज्याजो जुगु ख सुरेन्द्र तुलाधर बाख अले निर्देशने थुगु संकिपा वेतेंगु ख थुगु संकिपा सर्वश्रेष्ठ व लजना मानन्धर यादव इन्ट्रोड्युस यातेंगु ख गोविन्द महर्जन विश्वरत्न तुलाधर गोपाल काजी कायस्थ कविता श्रेष्ठ उत्तम प्रधान व बुद्ध शाही निर्माण यातेंगु उगु संकिपा यात दिव्य सुवेदी छाइंकन यातेंगु ख नील साकेया संगीत दोगु उगु संकिपा निशिला साकेया कोरियोग्राफी सुरेन्द्र तुलाधर शब्द श्री श्रेष्ठ या एक्सन पूजा शाही या समा नील साकेया हे प्रोडक्शन मैनेजमेंट अले आइडियल डिजाइनर्स या पोस्टर डिजाइन दैगुजी अतिहे बलिउडे अति कहे ना जापी मेहलामी उदित नारायण झा व दीपा नारायण झा या सले जुइगुजी अतिहे नाजामा कलाकार यमन श्रेष्ठ या सदुगु मेन थुगु संकिपा दुथाके तेंगु दुधासा दीपा महर्जने सले न मेन याने दैगु जुगुदु थुगु हे ज्याजो स मेहालामी दीपा महर्जन जुया एल्बम सरप्राइज यान विमोचन यागु ज्याजो जुगु ख सोयाइ दिल थुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गरी बिदिया रिपोर्ट सोकुमी भाजुमे जुपी छिकबिनिगु थासे ट्वाले न सुनो कथया ज्याजो त जुइथुंगु व जुइतेंगु दसा जिमिता स्वाफो तयारी छ आरासा ज्याजो इन कोचाटेंगु दु मेगु वाले मेमेगु थिथि गरी बिदिया रिपोर्ट जना छिकबिनिगु ह्यने वेगु हे जुइतासे जि सुशील साइन थमे थुगु ज्याजो स बायावनिगु जंफना जुना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चुना दिस सुभा